جبو حفدمین سالیا د دامزراندن کنگراستار پیروز دکن لتبای جنان و کسی گو تکوشینی آزادیه و گیانی خواه فدا کرن لوان پیروز دکن لبو سالیا د کنگراستار يعني كونغرستار ل 2050 لپازده امانگایا يعني هاد دامزراندن بلين بناوي كتيا ستار بو لناف شرط مرجكي زور زحمت بر رژیم بعث هبو و تند توجي لسر كردا لسر هر كسكي بري بدچو بتيبت جي إرادا جن لناوا سيستم بعث لناوا سيستم اندسلاتدار نتو دولت نتو إرادا جن نية لبرويجي يعني أو كاتيجو يكتيا ستار هذا مزراندن 2005 بعضي أمانجايا وخري خستنكر لناف جناني اي كرد وتيبت لوان ظرفات زور زحمت بو جو خلناوا جني دجي بري خستن بكن بلیم هولدان و رخستن لایانی چندی و رخستن جناده کارو خبات خواه بری ودبر حتی شورش سوری دست بکرد بهارا گلان لروجلات نواراست و لسوری دستی بکرد بهارا گلان براستی لروج آوای کردستانی و لباکور سوریا اما اتوانم بلین يعني راست مثلا شورشكي هات لدار خستن او شورشاجي لبرانبري فكري دسلاداري فكري ايجو نيكسان اي تندراوي ديك لسر جن و ارادا جن ناناس بيشنگيا يكتيا ستارده جن خبري خستن كر و جني براستي جي يعني شورش كر خب رخستن كرني خو بردوام بو حتاني 2016 كونغري يعني ليكتيا ستار بو كونغري ستار جي وكي يعني سيستم الجن سيوانا تبعي جنان لروج آواي كردستاني وباكوري سوريا ونتنيا بجن يعني بجني كردوة ما بتوایی پیکاتای ایگو دباکور سوری دو روجاوای کردستانی ده وکی سیستمی جن ها دامزراندن و کنگراستار لسر 12 کمیتا خبری خستن دکه او کمیتانا جی کمیتا آکو ملگهیه جواکیه ای تندرستیه ای بیایه ای پروردهیه دیسا ای دادوریه يعني عدالة الجنة هروها اي راقي هاندنية وكوميتي دبلوماسية كوميتي سياسية امانا يعني خلصر 12 كوميتي اي باراستنا جوهري اي جن جبرگو زور گرینگ او کمیتایا و کنگراستار خلصر وان کمیتا بريخستن كر و استاجي رولي مثلا رولي كونغراستار لأم حفظة صلاة براستيجي بيشنجي دحميلة يعني كده كربو جني عرب وحمي بيك هاتاي يعني سوريا وباش داربوني وان لنابا رفع شورش ده وكونغراستار بإرادة خني يعني بإرادة جن تمثيل كرنا إرادة جني أراست لحميلة يعني كده ديسا اعتمادي بالسر هيزا ويني جوهري وكي هيزا جن أبا بنجه خواه قرد و كونغراستار شخواه يعني دقالي براديغمايا نتوا ديمقراطيك أو يا بو أبا كرنا أم سيستمي نتوا ديمقراطيك كونغراستار تيكوشين دا و تيكوشين أكا ولو روجاواي كردستان جي استابيك هاتيه و ديسا كونغراستار يعني دلاياني رخصتني ده زانستا جن يعني زانستا آزادیا جن بو خو اساس وردگره يعني وكي جينولوجي خل سر وي اساسي خبري خصندك وتيكوشينا خد مشاندنه کنگراستار لدجی ذهنیت ذکوری و پاژوروتی و تندروتی آگو
گلا ناس ناکه، جن ناس ناکه، آزادی ناس ناکه، توندو توجی لسر جواکه ده دمشاندن کنگراستار تکوشینا خودوی چرچوه ده دکه و حتی استاجی کنگراستار نتنی ده وکی دروجاوای کردستان باکوری سوریا ده وکی گو راستی جی پیشنگی تکوشینا آزادیه لناو نتوایی اما اتوانم بلين كاريجريا كونغراستار حتى استكي زور بلند و كونغراستار دقل لك لايانا دجي بيونديه بي لقل جناني عربي روجلات نوراس هروها اوروبا امريكا لاتيني كونغراستار بيونديه خو لقل حميري خصن سازيه اجنان هەیە و کار و خەباتی خۆ بڕێ بەدەبە ئێمە ئەڵێن کۆنگراستار ڕاستیژی وەکی نمونایەکی یعنی سیستەمێکی بەدیل سیستەمێک گو هەیە وەکی ژن یعنی تازە ji bo hemî tevahî beşekani Kurdistan û bo Başûrê Kurdistan jî mesela Başûrê Kurdistan jî helbetê gelek sazî û destgehê êjinan hene û kar dikin tîkuşîna xwe edin belê bo got yani jin bi yek dengî bitwanibin bi rastî jî beşdarî her têkuşanekî ê netewayî ê ji bo azadiya jin bikin pêwîst e hêzîwaniyek be ne perçe bin beş bi beş bin beş bi beş û perçe perçe ewana etwanin xebatê lewaz dikin û bi armancê xwenî ê got wekî nasnema jin wekî nasnema netewayî perçebûn nahê li got me re bigêje armancê xwenî ê sereke bo wê jî yani girîng e mesela wekî nimûne ji bo Başûrê Kurdistanê jî bi rastî jî kongrastar şoreşa jin li Rojavayê Kurdistanê wekî nimûne pêwîst e bo xwe bigirin û li ser wê ya tekoşîna xwe wekî tekoşîna jin birêve bibin bi yek dengî wera yani dilayanê mezhebî dilayanê netewayî dilayanê taifî de yani çi bîr û baweriyê wan hebe li ser çadrekî êdî bo xwe pêwîst bibînin navê wê çi bibe belêm etwanin yani tiştekî wa bikin yani wekî nimûnakî rêxistinî kongrastar bo xwe werbigirin û bawerim eger wa bibe ev bibe serkeftinê jin li Başûrê Kurdistan.